ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. истиқлол неъмати бебаҳо, мояи ифтихор, манбаи асосии худшиносӣ, сарчашмаи нерӯбахш ва омили бунёдии таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки асоси пешрафту шукуфоии Тоҷикистон ва доштани зиндагии пурсаодати мардум аз истиқлол ва оромии сартосарӣ маншаъ мегирад. шарҳи Наврӯзшоҳи Азизулло. ин ҳама ободию шукуфоӣ ва заминагузорӣ ба рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ давоми солҳои охир ба қайд гирифта мешавад, ки ҳамааш бо шарофати истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ аз сиёсати созандаву бобарори роҳбари давлат маншаъ мегирад. маҳз истиқлол имкон фароҳам овард, ки Тоҷикистон роҳи имрӯзи пешрафт ва минбаъдаи дурахшони худро интихоб кунад ва барои ҳаёти пурсаодати миллат замина гузошта шавад. аслан истиқлол аст, ки муҷиби пойдорӣ ва шинохти давлату миллат мешавад. аслан истиқлол аст, ки давлатро, кишварро, ҷомеаи он кишварро дар арсаи ҷаҳон мешиносанд, эътироф мекунанд. аслан истиқлол аст, ки миллат рушд мекунад ва гузашта эҳё мегардад ва оянда бунёд мешавад. ҳамин истиқлол аст, ки ваҳдати миллиро ба вуҷуд овард. истиқлол аст, ки имрӯз мафкураи мардум, агар мо дар қиёс бигирем то ба солҳои соҳиб истиқлолӣ ва пас аз соли 1991 мафкураи мардум чӣ қадар пешравӣ дорад. ана ҳамин аст самараи асосии истиқлол. ва дигар нишондодҳое, ки дигар дастовардҳое, ки аз дастовардҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, албатта инҳо қиёснопазиранд бо даврони пешин. ин дастовардҳое, ки дар давоми 33 сол ба даст омаданд, ҷомеаи Тоҷикистон ба он ноил гардид ва давлати мо як давлати ҳамчун дар роҳи рушд қарор дошта дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардид ва ин қадар пешниҳодҳои Тоҷикистон, ки бо ташаббуси пешвои миллат ироа мегарданд, дар созмонҳои бонуфузтарини дунё мавриди қабул қарор мегарданд. ин ҳама самараи истиқлол аст. ҳар гӯшаи Тоҷикистон, аз он ҷумла ноҳияи Ёвон, дар ин даврон ин қадар пешравӣ дорад, ин қадар ободӣ дорад, ин қадар гулгулшукуфӣ дорад ва ба ояндаи равшантар аз ин моро умедвор мекунад. истиқлол неъмати бебаҳо, мояи ифтихор, манбаи асосии худшиносӣ, сарчашмаи нерӯбахш ва омили бунёдии таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ ва сиёсати созандаву бобарори роҳбари давлат, Тоҷикистон дар самти таъмини пешрафту шукуфоӣ ба музаффариятҳои назаррас ноил гардида, ҷиҳати беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум ва баҳравар шудан аз зиндагии пурсаодат имконият фароҳам оварда шуд. истиқлолият беназиртарин, пурарзиштарин дар сарнавишти мардуми тоҷдори тоҷик 33 сол муқаддам ба вуҷуд омад ва дар ин росто баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ маҳз бо сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мардуми тоҷик тавонист истиқлолияти худро дар ин давра сол аз сол рушд намояд, тараққӣ диҳад ва дар сарсабзу шукуфоӣ намудани диёри азизамон бевосита саҳмгузор бошанд. он шароите, ки имрӯз дар кишвари воқеан бештосои мо мавҷуд аст, пеш аз ҳама ин сулҳ осоиштагӣ аст, ки мардум бо шарофати анамин ваҳдату истиқлолияту сулҳу осоиштагӣ имрӯз озодона кор мекунанд, фаъолият мекунанд. вақт нишон дод, ки истиқлол ва оромии заминаи асосӣ барои доштани ҳаёти пурсаодат ба ҳисоб меравад. раванди мураккаби ҷаҳонишавӣ ва таҳдиду хатарҳои торафт афзояндаи замони муосир моро ҳушдор медиҳад, ки дар атрофи сиёсати роҳбари давлат муттаҳид шуда дар ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ ва ободии ватан саҳмгузор бошем. зеро дар шароити кунунӣ истиқлол ва оромӣ шарти асосӣ барои доштани зиндагии пурсаодат ба ҳисоб меравад. бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Ишкошим кӯмак фиристода шуд. гузориш дар ин хусус.
дастгирии оилаҳои аз офати табиӣ зарардида ва бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои аз офати табиӣ рӯзҳои охир зарардида бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии давлатии захираҳои моддӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Ишкошим корвони иборат аз 20 мошини пурбор кӯмак фиристода шуд. кӯмак аз анвои хӯрокворӣ аз ҷумла картошка, пиёз, биринҷ, равғану орд, масъулаи сохтмонӣ аз қабили семент, тахта, инчунин асбобу анҷоми рӯзғор ки маҷмуан беш аз 470 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад ба сокинони аз офати табиӣ зарардида дастрас мегардад. кӯмаки мазкур дар доираи иқдомҳои башардӯстонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пешбурди зиндагии сокинон ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ сафарбар гардида ба беҳтар гардидани вазъи иҷтимоии зарардидагон таъсири мусбат мерасонад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ корҳои созандагӣ идома дошта, иншооти ҷашнӣ бо сифат ва дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода мешавад. гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти корҳои ободониву созандагӣ, сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи дӯстӣ тасмим гирифтанд ки иншооти ба нақша гирифташударо дар муҳлати муайян гардида бо сатҳу сифати баланд сохта мавриди истифода қарор диҳанд. дар нақша корҳои ободонии созандагӣ 79 километр роҳҳо бояд сангфарш карда шавад, 39 километр чароғонкунии кӯчаҳо бояд шавад, зиёда аз 100 километр заҳбуру закашҳо канда шавад. ба ғайр аз ин сохтмону азнавсозии пулҳо, насби трансформаторҳо ва дигар корҳои ободонии созандагӣ ки бояд дар ноҳия иҷро шавад ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз зиёда аз 69 километр роҳҳои маҳаллиро ба истифода додем ки ҳамаи ин иншоотҳо роҳҳои ба истифода дода шуда ки байни деҳоро ташкил медиҳад аз тарафи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва аҳолӣ мебошад ки ин ҳам дар баробари ин мунфаршкунии роҳҳо ҳам идома дорад ки то ба ин дам мо 7 километр роҳҳоро мунфарш кардем ва ҳоло ҳам дар ноҳия корҳои мунфаршкунӣ идома дорад. ба иттилои масъулин дар ноҳияи дӯстӣ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру азнавсозӣ ва сохтмони иншооти гуногун дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, корхонаҳои саноатӣ, соҳаи кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, роҳу пулҳо ки дар маҷмӯъ 267 бандро ташкил менамояд ба нақша гирифта буданд ва тавассути ҷалби мутахассисони касбӣ, иқдоми сокинону соҳибкорони саховатманд ва фароҳам сохтани шароити муносиб то ба имрӯз 184 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шудааст ки наздик ба 70%ро ташкил менамояд. дар деҳаи тоҷикободи ҷамоати деҳоти гардии гулмурод аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ ки таги 700 000 сомонӣ маблағ ҷамъ шудааст ва корҳои мунфаршкунӣ идома дорад. ба ғайр аз ин дар деҳаи маҳрами ҳотам аз ҳисоби шахсони саховатпеша 2 километр роҳҳо ба нақша гирифтааст. дар ҷамоати 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 3 километр роҳ ба истифода ба нақша гирифта шудааст ки мо ҳаминро давра ба давра карда истодаем. дар баробари бунёди иншооти самти фаъолияташон гуногун дар ноҳияи дӯстӣ корҳо дар соҳаи маориф хуб идома дошта, соли равон як муассисаи нави таълимӣ ва 35 синфхонаи иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст ки дар он саҳми соҳибкорон ва падару модарон назаррас арзёбӣ мегардад. дар назди 12 муассисаи таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ дар назар аст ки бо иқтидори 2327 ҷойи нишастро дар бар мегирад ва 45 симхонаҳои иловагӣ, як утоқи корӣ, як китобхона ва як амборхона дар назар аст. се бинои асосие ки бо иқтидори 30 симхонаи иловагӣ аз ҳисоби бонки давлатӣ рушд ва бинои шуъбаи маорифи махоҷаи ҳокимияти давлатӣ ноҳия ки рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. ин ҳама ободкорию созандагие ки дар самти маориф ва ба истифода додани биноҳои муассисаи таълимие ки дар соли 2024 ба назар аст, моро водор месозад ки тарбияи насли наврасро дар ин самт пурзӯр намуда барои ояндаи давлати миллати худ хизмат намояд.
имрӯзҳо масъулини мақомоти маҳаллӣ дар ноҳияи дӯстӣ сохтмончиён ва соҳибкорону сокинони ватандӯст кӯшиш доранд ки вобаста ба талаботи замон бо истифода аз имконоти мавҷуда маркази ноҳия ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳотро боз ҳам ободу зебо ва сабзу хуррам гардонанд. исмоили соҳибназар, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. با افتخار جشن 35 استقلال دولتی در ناحیه کوهستانی مسجد بنیاد 115 انشاءات به نقشه گرفته شده است. این زمان روند سازندگی‌ها در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سهمگذاری فعالانه ساکنان جریان دارد. نوروزشاه عزیزالله و معروف عبدالله از ناحیه کوهستانی مسجد گزارش می‌دهند. این مرکز ناحیه کوهستان مسجد است که محض در زمان استقلال دولتی با بنیاد انشاءات محتشم نو و فراهمسازی اینفراساختار ضروری به یک مکان زیبا و زمانوی تبدیل داده شد. بهسازی شرایط و فراهم آوردن امکانیت عین زمان در زمینه دستگیری و توجه پیوسته رهبر دولت عملی گردانیده می شود. در مجموع دوام 5 سال در مرکز و دهات ناحیه کوهستان مسجد بنیاد به استفاده دادن 115 انشاءات استحصالی و خدمترسانی به نقشه گرفته شده است. همین مرکز ناحیه 10 سال قبل یک خرابزار بود، یک چول بود، یک جای ناآباد بود. چنانه که امروز می‌بینیم با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت این خرابزار، این چول به یک شهرک تبدیل داده شد. شرایطی کاری برای کارگران مهیا گشت. آبادی و پیشرفت مملکت این همه از شرافتی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. محض ناحیه کوهستان مسجد این خود میوه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. از تعداد عمومی انشاءاتی که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه کوهستان مسجد ولایت سوق به نقشه گرفته شده است، علاوه 44 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. حالا باشد در 9 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی جریان دارد. امروز هدف حکومت جمهوری تاجیکستان توسط تحکیم کارهای آبادانی و بهسازی شرایط برای ساکنان این ناحیه کوهستان مملکت روانه کرده شده است. در ناحیه کوهستان مسجد پاسیغاف با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای 320 نفر در یک بس و برای 640 نفر در دو بس بنای سیاشیانه یعنی ساخته می شود. این رفته انشاءات یک کماشیانش قریب حالت انجام یابی. ما آموزگاران، سیاست خردمندانه و معارف پرورانی پیشوای معظم ملت دستور هر روزی خود قرار داده کوشش میکنیم جواباً به این غمخواری رهبر دولت یعنی بی تفاوت نباشیم و باز هم برای یعنی بهتر شدن و خوبتر شدن دانش ملکه خطا ما جد و جهد نماییم. شاگردان در روحی بلند وطندوستی و دانش خوب آموزانیم. همزمان از درآمدگاه ناحیه اسفالت پوشکنی 2 کیلومتر راه آغاز گردیده است. مرحله به مرحله اسفالت پوشکنی راهها ادامه داده می شود. در مجموع امروز در این ناحیه دوردست مملکت بنیاد 6 انشاءات در مرحله انجامیابی قرار داشته از شهد استقلال دولتی پیشرفت دوچندی آن تامین کرده می شود. از تعداد عمومی انشاءاتی که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کوهستان مسجد به نقشه گرفته شده است، علاوه 44 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. عین زمان باشد در 6 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی می باشد. ساکنان محلی نیز در کارهای آبادانی فعالانه سهم گذاری می کنند. امروز هدف حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد انشاءات تعییناتش گوناگون برای به طلبات زمان مطابق گردانیدن خدمت رسانی ها، تأسیس جایهای نویکاری، رشد دوچندی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و بهتر کردن سطح زندگی مردم روانه کرده شده است. نوروزشاه عزیزالله معروف عبدالله، کوهستان مسجد، اخبار. با مقصد تامین اهالی محله‌های نوبنیاد با آب نوشاکی در ناحیه نوروباد کشیدن خط آب شائیل دره در بند در مسافت 14 کیلومتر ادامه دارد. تا امروز در مسافت نزدیک به 13 کیلومتر قبورهای آبگذر وصل شده است. گزارش ایدیگولی محمود. ساختمان خط آب شائیل دره در بند ناحیه نوروباد با مقصد تامین اهالی محله‌های نوبنیاد با آب نوشاکی بوده. تا همین دوره سال جاری در دایره مبلغ‌های جداگردیده فرمایشگر کارگران وصل و نصب قبورهای آهنین در مسافت 12 کیلومتر و 600 متر را انجام داده. امروزها با جلب تکنیک‌های موجوده تخت و هموارکنی موضع‌های بلنکو برای ساختمان خط آب، نصب قبورها و دیگر کارهای ساختمانی را به سامان رسانیده ایستادند.
تا انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق در مهلت پیشبینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شود. زیرا سالها باز در مرکز ماموری ناحیه نورآباد شهرک نوبنیاد دربند نارسایی آب نوشاکی برای اهالی پورا احساس می گردد. ساختمان خط آب نوشاکی شالیدره دربند ناحیه نورآباد در مسافه 14 کیلومتر و 200 متر با قبرهای آهنین از طرف کارخانه واحد دولتی نورآفر وابسته به شرایط اقلیم و محل طرحریزی شده است که مقصد اساسی اجرای آن تامین اهالی شهرک دربند و دیگر محلهای نوبنیادی آن با آب صافی نوشاکی می باشد. فرمایشگر انشاءات خط آب نوشاکی شالیدره دربند دیرکسیون انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شما رفته کارهای ساختمانی را کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود سخاوت 2005 در روند عملی شدن برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ناحیه‌های کوهستان اجرا کرده ایستادند. کارگران در نوبت اول ساختمان سربند اساسی خط آب نوشاکی را پورا انجام دادند تا من بعد پی هم کارهای وصل و نصب قبرها از روی لایحه انجام داده شود. زیرا در بیشتر حالتها ضرورت نصب قبرها از یک ساحل دریا به ساحل دیگر پیش می آید تا صفت کارهای ساختمانی به طلبات بخطری بخصوص در فصل زمستان از فرآمدن ترمه و دیگر آفتهای طبیعی پیشگیری کرده شود. در این ردیف یک قسمت ساختمان خط آب نوشاکی شالیدره دربند طریق موضعهای بلندکوه ناحیه‌های رشت و نورآباد و بالای دریای سرخاب می‌گذرد که آن از سبب زیاد بودن حجم کارها تا اندازه به مهلت اجرای کارها تاثیر خود را می‌رساند. به همه این نگاه نکرده متخصصان و کارگران از امکانات‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده ایستادند تا ساختمان خط آب نوشاکی شالیدره دربند ناحیه نورآباد در مهلت پیش بینی شده انجام یافته اهالی با آب پورا تامین کرده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبرگزاری شد در نشرهای این بعده اخبار همکاران ما آشنا می‌سازند. سلامت باشید.